Bilayapuran bagaude. Taldekak eta Karnatakako jesuitek Indian lankidetzan dauzkaten proiektu batzuen ondorioz da. Eta oso garrantzitsua zelako beraientzat guk hiri honetako arazo batzuk ezagutzea. Besteak beste, eta jesuiten aita nagusiak azaldu digun arabera, garrantzitsuenak hauesek dira. Uraren eskasia edo gabeziagatik, hainbat nekazaritza ustiategi bertan bera utzi behar izan dituzte, eta horrek gaitasun profesionalik ez dutenen emigrazioa bultzatu du Bombay edo Pune bezalako hirietara, eta ondorioz egokitzapen arazoak sortu dira. Egokitzapen arazo hauek direlata, hauetariko asko prostituzioan sartu dira, eta jatorrizko beraien herrietara iesaz gaixotuta itzuli dira. Bilayapura iesaz gaixotutakoen laugarren herria da, Karnataka estatuan. Beste arazo bat, Bilayapurako auzo pobreena edo eslamena da. Deklaratutakoen eta deklaratu gabekoen artean, 90 bat eslam daudela kalkulatzen da. Eslam edo auzo pobre bat bezala deklaratzeak edo aitortzeak giza abantailak garrantzitsuak ekar ditzake. Esate baterako, ezin dituztela bertatik kanporatu, ura eta elektrizitatea eskuragarri dituztela, edota euren seme-alaben eskolarizazioan dirulaguntzak dituztela. Arazo hau eskain, kastekin lotutako gertakari kultural eta erlijioso bat ere badago. Berau gaur egun debekatuta dago eta gutxitzen ari da, baina oraindik ere hiriburuaren inguruko herrisketan existitzen da, debadasiak. This involvement with this special oppressed group of women in India. In the name of religion and in the name of culture, the oppression of women take place. When they have got some sickness in their family, they tend to offer their girl child to the goddess Allama, and they think that will bring them prosperity and blessing. Emakume hauek Jalama jainkosari dedikaturik daude. Jainkosari eskaini ondoren ezin dira ezkondu, eta tenpluan zerbitzatzen igaro behar dute bere bizitza osoa. Together with that, another oppressive system that was introduced, that was sex work. And legally today, in India, this Devadasi system is banned, no more exists. But in reality, it is not so. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾದೇವ್ ಹುಲೂರು ಅಂತ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ನಡುಗುಂದಿಯವ್ರು ನಾವು. ಈಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ ನಿರಂತರ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ 5 ವರ್ಷದ ನಾನು. ನಾವು ಈ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದನೇ ಬಂದವ್ರು. ನಾವು ಬೇಕಂತ ದೇವದಾಸರಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಂತ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಾಗಿದ್ದ ಬಂದವ್ರು ನಾವು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಏನೈತಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಿಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟದೊಳಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. We also see another oppressive system. The children of this Devadasi women suffer due to lack of identity, and especially the girl children. And if the sex work takes place in their house, in their home, it is high possibility that girl children are also used for the sex work. And their childhood is gone. The parents do not take care, these mothers do not take care of their children. They do not send them to the school. Ama hauek beste estatu batzuetara emigratzen dute, beste hiri batzuetara, Maharashtrara, Mumbaira. Leku hauetan, prostituzio lanetan leku batetik bestera noraezean ibiltzen dira. Eta honek, eragin larriak izaten ditu beraien seme-alaben heziketan.
this takes place in a particular caste, which is the so-called low caste in India. And low caste women are made to dedicate themselves to this system. This is most unfortunate. Hasieratik konturatu gara, debadasien eta beraien alaben gaia, Dalit kastaren egoerari lotuta dagoela. Eta egoera hau, larriagoa da, Bilaiapurako auzo pobreetan. Eslam hauetako biztanleak, eraikuntzako langileak, neskameak, gidariak eta umezainak dira gehien bat. Pertsona hauek nagusiki emigraziotik itzultzen dira eta ez dutenez inolako baliabiderik bizitzen geratzen dira ahal duten lekuetan. Asko dira, astean 4 egunetan lan egiten duten gizonak eta irabazten dituzten 300 errupia edarietan xahutzen dituztenak. Jesuitek 15 urte daramatzate lanean emakumeen taldeekin eta eslametako liderrekin. Deklaratuak izateko antolatu nahi dituzte, hau da, gobernuaren aurrean erregistratuta egoteko. Eslamaren erregistroa edo deklarazioa lortzen denean, gobernuak eslamak okupatzen dituen lurrak erosten ditu, eta horrela bertakoak ez kanporatzea lortzen da. Bestela, edozein momentutan eskabadora batek dena botako luke. துன்பமினி இல்லை, சோர்வில்லை, தோற்பில்லை, அன்பு நெறியில் அரங்கள் வளர்த்திட நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன். Bijapur is one of the districts where a lot of people are infected with HIV/AIDS. The reason is because they migrate to the big cities like Pune, Goa, Maharashtra, Bombay, this type of people for their work. And also due to their culture, they have become prostitutes. So they are running homes. And because of this, all these people, most of them are infected with HIV/AIDS. And the government has taken a lot of care. But then these people do not stop their services and they continue. This has become a part of their work. And then they are infected. At early stages, they do not know what is the sickness. They are very careless. And in the 3rd or the 4th stage, they are infected more, they can't help themselves, then they land up in the hospital. Jesuitek, Bilaiapuran, monjek daramaten ospitale bat eraiki dute, eta bertan baliabiderik gabeko eta infekzio larriak dituzten gaixoak zaintzen dituzte. And all of them are infected, not only with HIV, but other infections. Like tuberculosis is one of the major problems, and they get liver enlargement, pancreas, stomach problems, continuous diarrhea, fever, wastage, lot of other problems they'll end up this year. Of pleural effusion, abdominal fluid collection, the last stages. People, they just bring them, leave them here and they disappear. The relatives, they do not take care of them. So it all depends on us how we accept them, take care of them. Because it's our responsibility to care for them. And in this way we are finding it very, very difficult for the maintenance also. Because the whole responsibility is ours. It's not theirs. And when we ask them at least contribute something towards it, we have no work,
We don't have a family to support. We are left like this. What are we going to do? So if we also send them away, they will just die. Most of them die like that. And now we have started from last year the children's home. We started with Tejeshwari, and she is one of the girls, and she is also with us. And she has no parents, and our people don't want her, and she was brought to us here. Then there is a home for the sisters that take care of them. But these boys, these are all of them orphans. The parents have died of HIV/AIDS, and their uncles and grandmothers are taking care of them, and they are not able to take care of them. Two boys have, one boy have a mother, another boy have a father. They are also infected, and they can't afford to look after them. Billaipura jesuiten erronka da. Hemen eskola bat eta college bat dauzkate eslan baten inguruan. Emigrazioaren eraginez, hezkuntza utzi zuten ume batzuekin egokitze ikasturte bat ematen hasi ziren. Arreta deitzen du, gelen barruan arbela digitalak ikusten diren bitartean, kanpoaldean eslamaren ikuspegiaren kontrastea ikusteak. Umeen jatorria gehien bat eslametako debadasiena da. Eta hau ez gain beste eskola batzuetan ies eramaileak izateagatik baztertzen dituzten umeak ere badira. Duela 15 bat urtetik hona lanbide heziketako adar batzuk irakasten dituzte, eta hauen artean adar elektrikoa. Honek gobernuaren homologazioa dauka. Horrela, amaitzen dutenek aukera izaten dute lana aurkitzeko. Lanbide heziketako beste adarrak ez daude homologaturik, baina jesuitek laguntzen diete ikasleei lantegietan eta tailerretan lanean jartzen. ನಾನು 9th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಭಾಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. And our Center for Non-Formal Education works for two things: the rehabilitation of women, that they should give up that system, oppressive system, and come back to the mainstream. Secondly, rehabilitation of the children. Neskamutilak prestatu egiten dira. Eta alden neurrian datozen nortasunezatik eta zapalkuntza egoeratik ateratzen dira. Heziketa hau leku ezberdinetan hartzen dute, eta hostelen sistemaren bidez laguntasuna eta laguntza jasotzen dute. Halaber, hainbatetan laguntza sozio-psikologikoa behar izaten dute, jasan duten nortasun eza eta honek dakarren gutxiagotasun konplexua gainditu ahal izateko. ನಾವು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಪಗಾರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಹೇಗೋ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಳಿಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಚೇತನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಮುಂದೋದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕನಸು ನೆರವೇರ್ತಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ Billaiapurako hostel biek eslametako neskamutilak, debadasien ama ezkongabeen alabak, iesaren eramaile diren neskamutilak, eta gaixotasun horren eraginez hildako gurasoen umezurtzak hartzen dituzte. Ume hauen begirada sakonean izan dituzten bizitza baldintzak islatzen dira. Hostel hauek oso lotuta daude jesuiten koletxekin. Honi esker, Dalit kastako umeek batxilergoa egiteko aukera dute. Lehenago ezinezkoa zen beraientzat ikasketa hauek egitea. Derrigorrezko hezkuntza ez delako, eta bere kasta izaeragatik bazterturik geratzen zirelako. Hostel hauetan, neskamutilek osasun eta higiene baldintza egokiak dauzkate. Edateko ura, dutxatzeko ura, elikadura zaindua eta aldizkako osasun azterketak. ಈಗ ಒಬ್ಬಾಕಿ 9ನೇ ಹೋಗ್ಕಾಡ್ರಿ ಸಾಲಿಗೆ, ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹಂಗೆ ಈಗ 1ನೇ ಹೋಗ್ಕಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ನಾವು ಬೀದರ್ಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಭಾಳ ಸುಧಾರಿಸ್ಯಾಳು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವದಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ರೀ. We, with our benefactors, with our friends, with our well-wishers, march ahead with a great sense of hope that one day all these oppressed women will be liberated and there will be an end to this oppressive system, and especially the children of Devadasi women and especially the girl children will have a dignified life and a life which gives them meaning, life which gives them perfect dignity which each one wants to enjoy. Thank you. Taldekatik Nabatxetana hosteleko neskamutilei laguntzen diegu etorkizun batean gizarte arau humiliagarri batzuen menpean egon ez daitezen, Debadasi emakumeen egoeraren determinismorik gabe. Dalit kastakoa izateagatik jasan behar duten pobreziarik gabe. Eta indarkeria eta sexu esplotazioaren ondorio diren iesaren moduko gaixotasunik gabe. Konfiantza osoa daukagu, Karnatakako jesuitek ematen dieten hezkuntzaren bidez, esperantzaz beteriko etorkizuna dagoela neskamutiko hauentzat. Eta egunen baten, desberdintasun eta bidegabekerien zaparrada amaitu egingo dela, Indiako Dalit guztientzat.